Malome ka kapaga ke go tamiše magoši ka moka bogošigadi baruti ba porofeta mangaka setšo mangaka sekgowa ka kua ba ba lego mešomong ka moka re a letama ba gešo mmogo le ka kua dikgokaganyong tša leago batheeletši ba motse community radio station ke tamiša ka moka banna ka kakaretšo bana ba gabo rena ba lego ditroneng bao e lego gore ka mehlala ka matšatši ba phela ba re theeleditše bao ba leng ka gare ga mangaka gabo rena a setšo mangaka ga borena ke le tamiša kudu ke re banna pula medupišiwe banna ga e lenele ka tše di botse banna malome ka kapa madumeši ao a go hloka sekutu a go tšwa go phahla fela ga a sepele le ditebogo malobeng ge e be o e swere le ntate malefo ka mola ke kwa le e kgorometša ke lebogile kudu bagalabe ba gešo le ntate Kenny malome laki ke ne nnete re le kgone o sa swere ke mabaka le yena re a motama mogalaboa ga makua mo a leng gona re a leboga moroka re a leboga professor Moremi mongaka re leboga go fitla ga gago re leboga madume a mabotse re leboga madume a burutho ao a sepelago le hlompho le boikokobetšo ka gare le khono le moroka ga re ne balli gomme re seneng le balli batho ba bantši ba ka rata kapa ba thabela go tseba gore gabotse ge re bolela ka professor Moremi gabotse re bolela ka ma kore professor Moremi ngaka ya borena ya setšo go tšwa ga Matlala Ramošebo banna gabotse moroka ke mang malome ka kapa ge re bolela ka Moremi re bolela ka ngaka ya setšo ye e lego gore e belegetšwe kua ga Matlala Ramošebo ebile o practice gona mola ga Matlala Ramošebo ke ngaka o e lego gore o bereka ka go thwasiša o bereka ka go alafa malwetši o bereka ka go cancela batho ke bereka ka go advisa batho ke ngaka e leng gore kudu mo basweng o fela leka ga kudu ka matla go fela bafa ka mokgwa ka kgonang ka gona parting ya di-donation ka mokgwa re ka kgonang ka gona ke ngaka e nyakang go bona batho re ba le lerato le poelano le phedišano ya gabotse ke ngaka ye e lego gore e ne go bina e phekole batho ka meropa then re ba fe maele ka mokgwa re ka kgonang ka gona nna ke ngaka ya setšo ye e dulang mo ga Matlala Ramošebo e se go kgole gona mo gauso le letamo ba gešo re a leboga professor Moremi yeah profo ngwana o mongwe le o mongwe o ba le batho ba e lego gore ba mmelega ba motliša lefaseng professor Moremi ke ngwana wa mang e le wa bokae ka ga gabo dilo tša go swana le tšona tšeo professor Moremi ka kapa radio ke ngwana wa mme Velemina e le go mokgekolo a tšwang kua Malatane ga Nkadimeng ga Selwana batho ba tšwang kua ga Merithe Mebedi Meraro Sehlwa Maloba ikibile o belega le ke mogalabe Henry ke go tšwa mo ga Matlala Ramošebo batho ba molepo mmatshwane a tloutša tomula mogaba ke batswadi ba ka ile ba babedi nna ka mo gare ga bana ba mme ke lesogana mo mafelelong gomme ka šala ke kgaetšedi ka morago ke ne bo abuti ke abuti ya mathomo e lego ke gantši ke no mmitša abuti papa go Katlego ke ne le abuti wa ka o mongwe ke mmitša AC ke papa go Terence ke mmitša abuti AC ko e leng gore le yena ke ngaka ya setšo ke bue ke bele kgaetšedi o mongwe wa ka ba re ke nurse o dula ka mo Mohlanka ke kgaetšedi e kgolo mo go le kgaetšedi ya ba abuti Sello re bereka le yena ka mola gae ba mmona ba bantšhi kudu ge re ya mo tabeng ya dikoma ke yena e leng gore o swaretšitše tša dikoma o kitima le mo ka vene batho ba mmona metseng ke yena a berekang le boabuti Reki tabeng ya metse ke ne le kgaetšedi ya ka e lego ba mo tseba ka Mamsadi o no ba gona ka mola gae o teperekela mebereko ya gage ke bue gape rakišale ke kgaetšedi ka morago e lego Masadi o e lego gore le yena ke ngaka ya setšo kore ka kua gae nna ke phejane mo bašimenyaneng ke šala ka kua gare ga lapa ke hlokomela motse wa Mogalabe re a leboga moroka wa tseba ditaba tše di tloga di kwagala kudu professor Moremi ke ngaka ya setšo moroka yeah motho before a etla a go tšea sephetho sa gore jwale ke ya thwasong jwalo go ba le dilo tše mohlomongwe a di botšwago
tše dingwe tša bona ke yena a robetše a se a robala Moroka go tlile jwang gore a amogele gore ga botse ke ne badimo ebile ke a amogela gore ke a sepela ke a go thwasa nna malome ka kapa thwaso ya ka pitso ya ka e tlile ka tsela e ke be ke le sekolong ge ke le sekolong ge ba ruta mola ke bona dipheko ge ke dutse mo ke bona go dutse mosadi wa lekgowa mo gomme tate mogolo a dula ka mothoko ka mo a mpotša re ngwana ka se ga se sekolo se ke go nyaka go sona sekolo se ke go nyaka go sona sisi ka fihla ka gae ka ba hlalosetša ditaba ke rile ge ke godišitše ke abuti o mongwe ka ba mmitša Thapelo Moremi kudu be ke robala le yena ka gae a ntlhokometše jwale ka ngwana ka ge e le o mogolo mo go nna re robala ka moraete ka mmotša taba tša re no mfo o sa le monyane le ka go tsena sekolo ra gapeletša malome ka kapa gwa fihla mo e leng gore jwale ke re ke robetše le mogala boa gešo no badimo ba ntata ba re monna mo tsoga re sepele so ka be ke sepela dithabeng ke tephelela mo go nago le metsi gona ge ke tsoga furugo ba kry-a e le gore no monno mane wa re makatša ga gona ge ke boa ke swere dihlare gona moola ba gae ba thoma ba dula fase ba re marata ba ngwane re tlo e bereka jwang go ile ka letšatši la boraro lentso le rile ge le tšwa la re monna ke gopola ile tate mogolo a tlile ka masa a mpotša re dipheko tša gago šidi tšona dibuka tša gago šidi tšona ga ke gane o ya sekolong fela go fihlile nako ya gore o bereke mmereko wa ka godimo ga bophelo ba gago ga ke nyake nako ye ntšhi goba mengwaga e mentšhi kudu ye e leng gore ke nyaka go bona o e fetša o le mo ye ke nako ya gore o ye go phetha mmereko wa ka wa badimo ke bodiri ya masa ge ke tsoga ke gopola ile 3 ka tsoga ka lata sesi o mogolo ka re sesi ke a hlobaela mogalabešu mogalabo o mpotša gore ke sepele badimo ba gešo ba nkemetše ga komane kae motetema ba re mo ga a e sa le mo ba nnyakang gona ke rile ge ke tsoga ke gopola ka kua ga e be e sa le ntlo ela ya gaborena ya kgale ka dula ka mo morago mo mmotwaneng tate a tla re monna go diauangane le mokgekolwane le mme ka re no ke kry-a lentso la gore ba re le kgono ke seke ka robala ka mo ba re ke sepele ke ye thwasong badimo ba ka mo a ba sa le gona ba nkemetše ku ga komane ba re ke mang ka botša tate ka re no ke mokgekolo a re ba reng ke pheladi mara o sepela le mogalabe fela mogalabe wo ga mpotše gore ke yena mang tate ke ngaka ka nako eo a seng ka mphekola go tšweletše Katlego ke ngwana a buti wa mathomo go a tšwelela Thapelo banna ba le ba ile ge ba fihla ka re Thapelo ke mmitša Mfo ka re Mfo ba re ke sepele lentso le re ke sepele mo ga ke sa nyakega ene ge ke nyaka go bona digolo ke dule fa batswadi ba ka ba ntšha tšhelete Thapelo le Katlego ba tlatša ka ya bona ba re monna a re go felegetše ka paka beke ya ka ya maraba start bag ka nokela diaparo tša ka ka tsamaya ka thwasong ge ke fihla kua mokgekolo e le go ngwana mphepi wa ga komane a re ke be ke go emetše jwale o fihlile le nna ke go phekole tsamaya go tšhentšha o apare diaparo tše ba reng o di apare ke gogišitše mokgekolo la boima malome ka kapa ke ile go fihla thwasong go thoma go tsoga bogolofadi mo go nna ba maoto ke tšere nakonyana ke palela ke go bina mokgekolo a ngolofatša maoto gante go ne ntwa e nyakang ngaka ka re no monno ke santse ke mo iše metsing ke ye go mo gahlantšha le badimo ba gabo ba metsi a ntše ya nkiša nokeng letamong le legolo ka kua motetema a phetha tša mphethelang ka boa
ka morago ga matšatši ya 10 ka thoma ka phuruluga ke rile ge ke fetša go phuruluga re no mona ke kgopela gore ke tlo go treata go feta bana ba bang ka mogare ga thwaso fela se ke se kgopelang go wena ke nyaka kgotlelela a ra re sepele ra ya Witbank ra tloga Motetema ra ya Witbank re fitla Witbank ra ke ra go le lebala a re tlo dula mo moya o re tlo dula mo re tlo thuša batho mo a organize masenke ka pelanyana ra dira mokhukhu mo mokhukhung mo gante ngaka o bula letsha nna ga ke bone gona mo mokhukhung mo malome ka kapa a ria mokhukhu mogolo a lata mathwasana mangae ra tla ra dula ka mola re banna re basadi ba metse re dula ka mo mokhukhung ka mokana ga rena ke mosadi ka nako eo mogalabe o ka e ušetse gae o ne le mankua o ne le rena sasa ge re tsoga ra epa ntlo a botshwela mare ra re bua le polane mo re o ria eng re be re thwasa le mogala bo mongwe ba re ke ntwaso a dula ko Middelburg ngaka re monna Moremi wena ke tlo go ruta dipheko matšatši a 5 ka lela bo 6 mogala bo wa bereka ke nyaka o tsamaye le yena o ye go mo ruta dipheko ka sepela le mogala bo la ra ya Middelburg ge re boa ka mokibelo a re le golle ke nyaka re ya geng ntlo a gone ditena gone maswika gone mobu ra sepela ra ya go rema dikota tše ding ba di bitša methelo a di rema ra ga ntlo a rena ya gabotse ya mobu ka methelo ka mo wentlong yeo malome ka kapa go fodile ditšhaba go oretše mathasana a mantši rena re le bo Moremi re fodile fao go be go sene mabone fao ke thwasitše ka lantere ka be ka goroga ka lantere ekwa ngaka ka be sa rekele le thwasane di nama ba reka mazambane le cabbage le bogobe fela a tseba gore motho wa moya o na le kilelo ye ntši kudu mo tabeng ya dijo rena batho ba bantši ga jwale re laola ke dijo re laola ke nama mokgekolo la re no Moroka ka kua go ntwa se o feditše gone mokgekolo mongwe gape ko Middelburg tsamaya dipolaseng tša Middelburg o yo go mo ruta dipheko ka ya gona ko polaseng tša nthomelang go tsona ka dula fao ka mo ruta dipheko la mafelelo go tripa ntšhitšeng o ile a rena o ya Transkei le ke ne 16 years Androma Transkei tsamaya bošego ka mokana ga bona o tloga Witbank go sepetše ka 7 ya late o tsena go Sasafrugo fitla ko Transkei ka kry-a bophelo bo bomsa go bolela Xhosa fela kua bjale go kosa gore o dithute leleme la kua and then o dithutang leleme la kua di bue gape go kosa gore bjale o thome go riang o phela bophelo bo sa bokwešišing o dithuta dijo tša kua o dithuta bophelo ba kua a gone transport ke dithaba ke dihlare tše dintšhiši dile tsona o ile le nna la mathomo a re bjale ke a sepela ke boela morago wena o tlo šala mo dithabeng lapa šili ke go nyaketše madulo mo o ka dula go gona nna ke a sepela ke boela morago ke a go alafa batho la mathomo ge re ya Transkei be gone mogala bo mongwe a bethile ke stroke e le mogolo mo mmerekong a bethile ke stroke mokgekolo la re o sepela le mogala bo ga a bua kua bua fodile re dutše Transkei ka no ba kgweditše 3 re le kua re phetha tše re di phethang re epa le dihlare re alafa mogala boo phelo ba ka kua ka nakwela be go namela tonki fela le mosadi ga a santše a sepele a namela tonki ke bophelo bo re bo phetšeng kua ke ile ge ke boa ka re no be re mmitša baba ka re baba badimo ba re tema ke e kgathile ke kgopela go ya nyokong a re ema pele ga sebe a ba nako nna ngaka ka malome ka kapa be re mmona o ka re o selege kganthe
wa re thuša ya ge jale ka mathwasane ka ge o tseba gore mathwasane a swana le bana ba sekolo ka mo di-university ba ne dilo tše dingwe ba di bitša ke ma-SRC ne re ne ba eta pele ka mothwasong ngaka rena gore no a ke re ke buile jale ke gahlane le ba mokgwa ba a sebe ka o tlwaela ga botse re dumile ntho e re bitsang gore ke sephatlo a re ne tšhelete ka moka ngaka gore no ke nyaka go tšea diphahlo tšaka ke di iša ka ku e no ba go tloga ka mo tshelapata o ya ka mola ke ga kgaitšedi ke ga morwedi age o mongwe wa latelang o mogolo go thoma go tsoga politika gore no a ba emišeng vene nna re tlo dikuka ka matsogo dilotše tšhelete ya go patela vene e tle gore tšhelete ya go patela vene e tle gore a re okay ya go ne molato ra kuka dilo tšela ra di iša kua ra di bea mo di swanetšeng a re ile ge re boa mo re re bale yake go fitlhile nako a patela ra re go ya mang awa bale ba bagolo ba re no go tla ya rena ga a fitlha kua re no le nyaka patela ra re re nyaka gore leboge o ile re ga re fetola malome ka kapara go ne molato ke tlo le leboga banna ba gešo a tšea founu a founela mogala bo mongwe ko mogolo mo go rena le go yena ba fela a tloka mo go yena tše dingwe ka ra bo ile ge e boa ka kua ya re no botša banna bao ka ge ba nyaka go patediša ngaka bona ba ye go epa 80 ya masaka a dihlare ba tlatše ba kirifetše ka mokana ga ona ke sekwebo sa bona mapele 80 goba 30 80 o 80 ya masaka a 80 okay godimo ga mathasana 11 re bolela ka dihlare tše e leng gore o tla bo di tšhopile so o ba botše gore lentšu le tšwaku o ba botše gore ga gone tšhelete ba e kry-yang go tsoga polotiki wa le mo re berekile a re gole polotiki ge e tsoga ba bang ba le ba re ya gae a ke re wele re tokwa matlanyana re le nna ke ya gae ke tsenna a re ne difounu ka re ke founela ka re ke yao ke re tsamaile ra pleke nngwe ba gone founu tše dintša mo tsileng so ka re ke founela gae ba mpotša ba re monna o ka noa ga geno mare seng ka mogaka ke tate wane ba le go nna di aka kota go ne monno mongwe be ba re ke magoši wele o rile ita le mang le ngaka ya rena ngaka re o ka noa gae ke ba founetše mare o tsebe gore ga gone mo o yang go tsena gona go botša di-challenge tša ka gare ga thwaso malome ka kapa ka mokana ga rena re lekile go loga leano la gore re ya gae ra hae ka dikoloi di a se re nametše ra boela morago ra ya ka ngakeng kae gona mola re thomileng stene gona ke gopola ngaka re no o ka re lennyaditše o tse gore na ngaka rena be re tšhelela metsi furugu e fetšo hlapa re a ntšha re mo apeela ba sa je bogo ba go tonya a nyaka bogo ba go fiša malome ka kapa ngaka re lennyaditše o tse gore a re dirang re 11 a tšea ba banga ba iša ka kusteneng sela sa sesi ke maningineng a tšea ba banga ba bea ka mogagage a tšea nna mpi a kua khoneng yela a tšea o mong a mmi a kua khoneng yela a tšea o mong a mmi a kua khoneng yela o mong a mmi a mo khoneng ye mo le mong a mo fa kika gage lehlare tša gage a ra rieng bagala o tsebe gore o fetša mosagare ka moka o le mo a o ne founu o swere kika a o kgone go swara meeting le bale ene lo ita 4 days ka moka le saše ke rena ba le re kgatla dihlare ke rile ge ke tloga mola dihlareng letšatši le subetše so ke gopola ebile ke lela ke re mara modimo wa ka gabotse mara wa nteka ba kore modimo banna o no nthomela mo banna gante banna tseba gore banna ke tlo gahlana le tše di so lentšu la re ge le tla go nna la re monna kgotlelela gwa fihla nako ye nngwe ke tšea gore maybe a buti ka gore o berekela Witbank o tla mpona
a bona masetla pelo a ke leng ka gare ga ona ya a buti a setle ka tle go a setle ka no ba ke nnoši fao ra e fetša 4 days la re sa je re ya dihlareng re ya dikgonyeng o ya dikgonyeng wa dihlareng balwetši gape ba tla mo o ka se ba botse taba tše o alafa molwetši go fetšo mo alafa wa boela kikeng go ile a re bitša ka mokana ga rena a re banna ga botse le re le nyakang a go nwa ileng a mo fetola a re ka moga ka tlela go lefa tšhelete ke tlo le ruta bongaka ene ge le le ka mo le bana baka le ka se re le thuša mmago le na la nyako mo patediše ke go botša gore nna ke ile ka nyaka go tlogela thoso ka lebaka la mogofi mogofi wa batho nkebe dilo tša ka di se sogoniwale ka lebaka la mogofi wa batho nako nngwe le batswadi malome ka kapa ge ngaka e ba botša gore bana ba riile molato ba se sapote bana ba bona ba nyaka gore motho o bale ka motswadi a kgaleme bana ke ne go fela ke ipotša gore ba nthusitše go tše dintši ene ngakeng go ka ngakeng wa se ruto go kgotlelela thoso ke na le nnete gore o ka se tse go lokile tloga mo ngaka ka mpotša re no a ka lehloya ke le ruta nto ba reng ke kgotlelelo ke le ruta gore le swanetše le phele le motho bang ke le ruta gore mmago motho ke mmago motho o ka se re mmago ga ya go roma wa nyaka tšhelete go mmago a e ra buša dikgopolo ra thoma go kwešišana le tabela a raya malome ka kapa gwa fihla nako ye nngwe wele ya gore ka mothoso ke thosa le batho ba bagolo nna ke ngwana kere mara go sane bana ba bannyane go nna batho ba bagolo ba fela ba bolela ka taba go ya gae o tsebe gore go thosa le motho mogolo go boima gobane o ne monna tšatši le lena le jang ka khabetšhe monna o motšišetša voroso tšatši le lena le seneng le dumileng khouku monna o tla le yona ba dula mola ke ba babedi ba itia khouku ela ka moka ba e fetše o ngwana go no re ba ro se ka duma wa ikwešiša malome ka kao so nna be ke ikgothatsa ka nto nngwe ya gore ka mothoso e re ke thuše balwetši ge ke thušitše balwetši ba le ga ba kgotsofala balwetši ba le ba nteboga ke kgona go dula fase le ditšhomi tšaka thosong re kgona go reka se re se hlokang go ile go ba le mogofo mongwe ka mothosong wa go kgoga wa go nwa nna badimo ba ka be ba le batho ba bangwe so ba gore nto ba sa ikwešišing be ba sa inyake mo go nna tšatši le lengwe ke ile ka leka go ria tšona dilo tša go swana le tšeo malome ka kapa ke mogofe ke gopola letšatši o ka re le ya go subela ka tuka ke nnoši ka swa dituku ka swa ka šala ka šothi le mmele ka re ke ya go dula fase ke bolela le ngaka ka re ngaka gore nke swa ke le ka mo ga go le ngaka mollo wa o sa o bone a ra ntebella re ga o kwe se badimo ba gago ba go botša go sona ka re wa o sa mphekole o bone gore ke tshumile ke eng a re nka se go phekole ka mo o tlile thosong o tlile go bolela le badimo ba gago mphe lentso nna ke go bontšhe gore pele re ya jwang ke ile ge ke kry-a lentso mogala ba re ga e tla ra ke rate nto o e dirang a ka go tliša thosong go tla go kgoga a ka go tliša thosong go tla go nwa bjala a ka go tliša thosong go tla go tswa tseleng ge o bona o ka re motho o nyaka go kgoga tate mogolo wa ka be le mogala bo mongwe mothata o e leng gore ba swetse tšhemo ditšhemo tše tša motsoko mogolo ene a phela ka dipere a re ge e le gore ngwanaka o nyaka go bona e le gore o nyaka go thabiša nna tate mogolo wago tše ya motsoko mogolo o tshume solong o mphe seng gore o kgoge ko wena kore mogala bola mphapolela re ga a tlela go nna go tlaiša mmele wa ka o tletše go nna gore ke bereke mmereko wa gage seng gore a tla tlaiše nna ka ba gona ke tlogetše dilo tšeo ka thoma ka lebelela mmereko wa badimo ba ka
ke thwasitše ka thoma ka botsa ngaka ka re no tate mogolo re ke nako bale ke santse ke enyokong a re ke a go lokolola ka nyokong batho ba bantši ba fela ba re ngaka ka o be a se a loka nna ke re ba lokile why o ile a re ga re fetša go ja nyoko a re ngwanaka ya sekolong ke sa le gona kuthosong ka attenda khoso ye nngwe mola Witbank ba e bitša ke re ke Love Life ka dira motivation le certificate ya computer khoso ye ntšwetše mogola kudu mo bophelong ba ka ya go fetola bophelo ba ka ke ya motivation ka kry-a banna ka mola ba re mona wena o le lethwasane o tsena buang khoso e ke gopola maele re a fa ke monno mo ba re ke thuzantla ko Witbank monno la re file maele o tlolotse kgopolo aka ene ke rata gore baswa ba bantši khoso ya motivation ba e dire monno la o tlolotse mogopolo aka ka re ge ke etswa ka mola malome ka kapa ka thoma ka bapala ntho re bitšang gore ke volleyball ke refresha mind ge ke ya go tsena ka mola ke tswile ka gare ga ditšhomi ke tswile ka gare ga mogofe wa thwaswa ke tswile ka gare ga dilo tše dintši ge ke tsena mola ke tsena ke le motho mongwe e leng gore ke tswa go kry-a maele a mangwe a ke a fang ke batho ba mpha maele banna ba le ba re monna go ba ngaka a se gore o swantse o te kgatelele go ba ngaka a se gore monna o ka palela ko go wa sekolong banna ba le ba mpha maele ka registera le abet after go registera le abet ke fetšwe ngwala ka go registera hlakana go ngwadiwa matric mola ya ba gona ke tšwetše pele ka dilo tšaka ka bo FET kua ya ba gona ke tšwetše pele ka dithuto tšaka ke ntše ke ya pele so ka thoma go bona gore no badimo ba ka se go tlaiše ba sene polane ya bophelo ba gago batho ba bantši ba e leng gore ke dingaka ka nnete ge e le gore ba dumela bongakeng ba bona a gone modimo e leng gore malome ka kapa a ka go tlaiša a sene plan ya bophelo ba gago ke tsene sekolo le batho ke tšea gore ba ntšhia ka tema modimo o rile dilo tša gage ka mokgwa a di kgonang ke buile ke bile professor o monnyane gare ga bona ke achievile dilo tše dintšhi gare pele ga batho ba le e leng gore nna modimo be ke moomanya ka mehla kere o ntšhia ka nako ditšhomi tša ka di tšwela pele kana o bolela ka batho ba e leng gore o ile ge o ya thwasong bona ba šale ba phela maphelo a bona nna ke ile ge ke ya thwasong tšhomi tša ka ya ba busy di a tsena sekolo ba ba go matric ba phasa ga botse ba ya dikolong ba ya di-university ba ya kae modimo wa ka re no bophelo ga re kitimi re sepela ga botse o sepela ka tsela ya badimo ba gago re ka se dire ntwe tee ka moka re le batho motho mongwe le o mongwe o swanetse go amogela gore o ne le dimpho tša gage ene dimpho tša gage malome ka kapa di tla ka tsela ya gage le kgono malome ka kapa ke leboga badimo because ke ne le nnete gore godimo ga batho ba ke bekelela ke re bantšhia ka nako godimo ga bona ka moka ke nna ke ngwadileng buka ene ke nyaka go ngwala buka ye e leng gore e tlo feleletša e ya sekolong e ya go bala ke bana ba sekolo gobane se ke beng ke se swala go badimo ba ka gore goreng le ntšha sekolong mola nna ke nyaka go tsena sekolo le ntliša ka mo departmenteng ye ya bongaka ba setšo gante tate mogolo o na le morero godimo ga bophelo ba ka ke gopola tšatši le lengwe re ya mola mpheleng bana ba sekolo ba ewa ka bontšhintšhintšhi mangaka setšo baruti ba lekile ka mokgwa ba ka kgonang ba lekile batho ba modimo batho ba le ba rage ba etla ka gae ba mpona bonnyane la mathomo ba nnyatša ka re batho ba modimo nna a nka sere ke tlo kgona fela a ke le felelentšwe la gore ke tlo leka ke ile ka tsamaya ra kua ebile ke gopola ke ne le boabuti kenrano re no a re tšeeng base re tsamayeng renko ra ya malome ka kapa ra thuša bana ba le ba fola ba ba gabotse le radio ye ya motse ka tako o be e le gona e le live re phekola batho ba thieleditše mo radio ba ekwa phekolo ya meropa ye beng e le gona go netefatša gore no ge o ka dira mmereko wa gago wa badimo o dira ka lerato tseba gore a se gore batho ba ka se go fe thego ba tlo go fa yona
go bueng ga ka malome ka kapa ke ile ka re ge ke boa thosong ka dikolong badimo ba mpha chance gore ke nyake go bereka ka mogo ke nyakang ka bereka di-max steel ke gola tšhelete ntši go ile wa fihla nako ya gore no badimo ba re monna ya gae ema pele prof kana o thwasitše wa fetša wa goroga ke thwasitše ka fetša ka goroga and then wa ya matogwaneng a gago ka ya sekolong ya ka bua sekolong bjale ke swere ditlabakelo tša gore bale ke ye go nyakana le mmereko ya ka iša di-cv ka mogo ke kgonang a wa bang hira ka bereka gwa fihla nako a buti a nyaketše mmereko ka maxton a re gwa fihla nako ya gore no monna ya gae ka re gae koriang gae nna bana badimo ba re monna ya gae ya makgoa e tla a ka kua maxton ba re monna re tšea tšhomi tša gago re tšea tšhomi tša gago ka moka ge e le wena wa gae wa itseba peine ya gore o bo gola close to 16,000 ka age ela e leng gore ke nyane malome ka kapa wena badimo ba gago ba re no monna wena wa gae wa itseba peine gore ke kaka gopola o ya gae o thoma fase o ya gae wa go dira eng gae ga geno ba shokiša ke tsege ke ya gae ke ya go ba morwalo o mongwe godimo ga wo o leng gona aga ke sa ya go ba morwalo o mongwe gape godimo ga batho ba gešo ko ba morwalo wa mme ko ba morwalo wa tata fela ka re a go netaba a ke dumele ke sepele ke ya gae tsore be re bereka le di-family mola ba re monna ga botse go diragala eng ka ra ke tsebe ge ke fihla mo gae ai ka apply sebara re no monna o ka se kgone go dula gae nkotle ka mo kaya ka leka ka mokgwa lekang ka tsena Shoprite ka bereka makgoa ba tla ba re monna ya gae ke gopola lekgoa lela la Shoprite le re monna ke tlo go fa tšhelete for close to 3 months monna o bone o re o dirang badimo ba gago monna ba re o ye gae mo a ba go nyake kana ke manager wa ka shopong lekgoa le legolo lekgoa le lenka se le lebale ke gopola le mpileditše parking le re monna ya gae ke re gae ke ya go dirang a re no moya ka mpotša gore ka mo shopong o utswe dilo tša ka tše ntšhi di tlo senyega solanka o le ka mo ke kgopela gore o sepele o ye gae ka kwata kudu malome ka kapa ka re ge ke tla gae ka kry a buti thapelo a thomile scrap yard ka re a buti nna ke ne tšhelete shi a re tsoše scrap yard se ra tšea tšhelete la ra leka ra tsoša scrap yard se se nono a re la tseba gore keng ke a le bona gore bana le a bereka mara e re le nna ke le thušeng a re rekela vene ra phusha pleke tše ka moka be ba re tsebe re tsamaya re rekiša beteri tša kgale skrepe ke rena be re le bao malome ka kapa wa ke be ke hlwaile go tsamaya ke ya go senyetša batho ke be ke hlwaile go tsamaya ke ya go tsena metsi ya batho ke ria dilo tše di sa nyakegeng ra re ge re le mola skrepe go fihla nako ya gore a buti thapelo o ba le ngwana le nna ke imiša mosadi ka thoma go gopola re toro yaka e mpoditše gore pele ge nka re ke imiša motho ke nyaka go bona ke monyetši ka re la abuti ka re wa tsore keng mo re santše re šome ka thata re tshepišane go šoma ka thata e le nna moruti malefo mabuti thapelo re 4 re bereka scrap ga botse mopapa o tswa kgole le yena ke tswa kgole kudu le mopapa ke tloga ke mogodišitše go tloga bonnyaneng ke tloga ke mogodišitše go tloga bonnyaneng ai ge re le mola scrap ya tetšatši le lengwe ra ya kua matlerekeng ba re ke ga khosa ge re fihla ka kua ra tšea scrape ra bona ke reka postolo ge re seno bona ke reka postolo ka rela malefo ka re malefo no ke malefo nthetše a re monna moroka a re boe kerekeng kgapela ka fa ai ra boela kerekeng
tsena kereke ra tsena kereke ra re ge re fetša go tsena kereke mola re joinele ke bo monano ra fela bale re ya meletelong fela re ya meletelong ke tse mogekolo wa gešo ka mola mago tisetso bale o lata kgwedi tše tharo moruti malefo a reno monna re thome kereke ba matlerekeng ba re buleng letsha ka mo ga matlala awa baruti ba le batla ba re bulela letsha ka mo ga matlala malefo a reno monna e re ko go kolobetše o rela nna bua le malefo o re re ko go kolobetše ke re malefo monna o tlo kgona a re phuthego ke entšhi monna nka se be moruti ke noši ka mo ka rera ka kgona a gone molato malefo a ntšea le ba bangwe ba tseba ba ka matlala ba theeleditše mo balong gona ra namela venela scrap yate ra ya nokeng nna ke fela ke kwa batho ba re noke ga matlala ga ine dikarabo noke ene dikarabo nna ke a itseba malefo tšo re kolobetša fao go le so o kolobeditšwe ke malefo nna ge ke le so ke kolobeditše ke malefo batho ba ka no mmolela buang kapa buang gore ba ria eng malome ka kapaile nnete ke kolobeditše ke malefo ruti malefo a ntsentšha nokeng a mpalela lengwalo a nkolobetša o ile ga nkolobetša go wa lefofa le letšhweula wala ka mogare ga noka ke ile ge ke boela gae dimpho di a thoma di a bulega gane ka re ke ya go dula fase ke bolela le mokgekolo mme ka thoma go mmotšiša gore gante gabotse pelegong ya ka go sepetse jwang ke motho mongwe ke ngwana mongwe wa go botšiša ka mogae mme a mpotša gore no wena gape ge o seno o fetša go belega o ntšhitše ke mapostolo ka mogare ga ntlo ra bena go hlabela nku ka re okay malefo gore gore o tsošitše nneo yela ke rile ge ke ntše ke le gare ke bereka mmereko malefo a sepela ya makgweng a go bereka ka go ria dikofi ka re o a ne molato ra rentše re bereka lentso la re monabitša malefo a theo gatle gae ga go ne ntwa irianku malefo ka mmitše a thoma gana ka re malefo o dutše mo monna ga go ne ntwe o e dirang ke e bona mo badimo ba geno monna ba re o tle mo gae nnete malefo o tlile gae go tla gae malefo o kgonne go ba le motse tšwelopele go malefo re thoma go e bona go na le connection ye nngwe malome ka kapa ge bana ba gola sona ba ka tšea gore connection ya bona ya lahlega kgante connection ela modimo batho ba ba godiša ke modimo bona ba sa tsebe medimo ya bo batho ba e gahlane and then ya ba bopa ya pele fela se re swanetšeng go se tseba se nna ke dithutileng sona ka gare ga batho ba babedi ge ba phela ka go godišana ka lerato sera se tlo fela se ba gona ka gare se tlo feletšang se ria gore batho ba ba phatlalela so ke mo ke ileng ka bona gore no ga botse badimo ba bohlale go feta rena ke mo ke ileng ka bitša malefo atla malefo a re ga fetša go tla ka thoma gore ge re le kua skrepe ba re balwetši ba nkemetše ka gae balwetši ba nkemetše ka gae balwetši ba nnyaka ka gae ke ile ga ke thoma mmereko ke hirile balwetši ba ka ba mathomo thomo ba batlileng ka gae ke sa tswa thwasong ke sa le ngaka ye o momsa ke ile ka re ge ke thoma mmereko ka ba bitša ka moka ka re badimo ba re letle le bereke le nna mo le go bjale ke šoma le bona ya ba gona ke thomile go bereka mmereko ke bereka le batho ke kry-a maele go babereki ba ka gore bula foundation dira eng fela o thuša batho ya ba gona re thomile mmereko o re o tšea ba le re ya pele re o bereka kore mmereko o re tswa gole le ona ge o bona batho ba ria phošo godimo ga mmereko ke kwa pele wa ka e swaba gobane ke koko wa ga boima mmereko re o bereka ga boima monna wa ga malefo ga a titire gore a tle mo e le bošego a tla bolele ka lebaka la thušo ya e fa go batho ene malefo ke monno mongwe leng a gone motho a hlokang phoso mo lefaseng malome ka kapa motho mo le mongwe o na le diphoso tša gagwe fela a re lebeleleng dilo tše di botse tše motho a felang a di dira ndane diphoso re nke re di lebeleleng ka morago le nna ke le moroka so nka ba le diphoso tšaka fela batho ba swanetše go tšea maele a mabotse ya re ba fang ona gomme go diphoso tšaka ba seke ba tšhaba go ntata ba mpotša re no moroka mo o ne phoso ke kgahlile ke molwetši o mongwe maloba o tlile ka mola gae a re moroka ke tlile fa le
le khono ga ka tla go phekola ke tlile go go fa maele jwale ka molwetsi wa gago ke ya kgopela ke kgopela gore ngwaga o tlang o thomang ke ne kgopelo ya gore o seke wa bina dikoša kgwedi ka moka re fe matšatši a mabedi a mokibelo le sontaga mafelelo a kgwedi a e leng gore re tlo re ge re tla ka mo buele ka balwetsi ba gago ra go kereya ke e dirile nto malome ka kapa lebaka la gore ke e dire ke gore ke bereka ka batho ene batho ba na le toka ya gore ba mpotse se ba dumang gore ke ba thushe ka sona and then ke swanetse go se latela jwale ka ngaka ya setšo Moroka ye thwasitšweng kwa Motetema tseleng ye wima ka kua ga Moremi ke malwetši goba a ke no re ka gare ga bongaka ba Professor Moremi dilo tše a berekang ka tšona a thušang setšhaba ka tšona mohlomongwe e ka ba eng le eng nna malome ka kapa ke be ke thuša batho ka dilo tša go swana le tše ke bereka metse ke alafa malwetši mmeleng ka moka ka kakaretšo a e leng gore a nyaka a sekgowa ke tlo go tšea gabotse ebile ka go iša makgweng ba tseba gabotse le ba ditleliniki le ba dipetlele nna ke a refera a ke tlo swara molwetši mo ke mmona gore a se department ya ka hloke mosweri mo diješo dithokolosi diswiswi meleko ya dihlogo bothata bo bogolo ba go tshwenya ke sedimollo tša gago di phikile di-business ge motho a nyaka business ke a mo thuša nna malome ka kapa go swana le ka mogae o sa robale go no kitima dilo ka mo godimo ga ntlo yona December ye ke e feditše ke nyakana le ditaelo December ye ke e feditše ke nyakana le dipheko ke nyakela ngwago o tlang gone jwale batho ba December ba batlang ba mebereko bang ke a tseba gore go mbale ke preparile dihlare tša batho ba bang go nyaka mmereko wa January ke preparile dihlare tša bana ba sekolo ke dira ka bana ba sekolo from the one ke bereka ka bana ba sekolo motswadi gane ngwana sekolo ka gae ga motliše ke tlo mo thuša ke ile ka ntšha taelo ya go thuša batho for free ngwaga o thoma wa di one ke ntšha taelo ya gore bana ba baneng bana ba sekolo ba nyakang go bona bana ba ya sekolong ba phasa ke nyaka gore ba batliše ka kua gae go na le batho ba ba yang go ba thuša ka kua gae ke ba nyaka ka moka bana ba batle kua batle ba kry-e thušo a re gopole gore malome ka kapa ngwana ba kgona go mo pheka ngwana ba kgona go mo dira gore a ska bala dibuka ngwana ba kgona mo dira gore mogopolo wa gage o no tswa tsileng ngwana ba kgona mo riela lepheko la gore motswadi ya gage ga mmotsa ka taba sekolo a kwata le go feta mo e leng gore a ka ba isha motswadi ya gage letsogo so re avoid taba gore o kry batla ba go bitsa sekolong ga ntši ba re ngwana ga go roga matitšhere ngwana ga go telela matitšhere re fokoletša matitšhere mmereko wa gore ba ye go kgalana le ngwana nako e ba kgalang ngwana ke nako e nkebe ba ruta ba e ya pele so ga jwale batheeletši ba bogedi kgole le gausu taelo ya bana ba sekolo e gona ka kua gae go ne ngwana sekolo motšiša ka ga Moremi go ne le ditaelo tlo leboga ka engwe lengwe yone o ka e kgonang kudu tabeng ya bana ba sekolo ke ne le bathuši re preparile re feditše ge o nyaka go tla o ka buka malome ka kapa go swana le kgwedi e ya January ye ke nyaka go balela batho gore mo re ya go bereka jwang kgwedi e ya January ye ka di-2 re tla be re di-2 pele ke thome mo go January January ka di-3 re na le kgorogo ya mphuthego mathabathe e ka kua naganeng re tla be re bina fao go na le batho ba re tlong go ba phekola ka meropa ka di-3 ka monaganeng batho ba re yang go ba phekola ka meropa ba ngwadišitše go malefo re phekola 3 ya batho ka letšatši ge ke ya go bina ke nyaka batho ba nthietše gabotse ke bereka fela di-appointment ka kua ga Moremi re kgethile re dutse fase ra bolela jwale ka mangaka ka kua ga Moremi PA ya ka ke mosadi ya ka ge go ne problem santse ba mmotse ge batho ba ka re ba tlile ka kua ga Moremi ba mosadi ya ge shua se ba fetole gabotse o reporta go ne mo a reportwang le yena ge e le nna ke le ngaka Moremi ke se ka swara batho gabotse go na le mo ke reportwang gona ka kua ga Moremi ene ge e palela ba ga Moremi taba ye go na le di-number tša sekolo sa mohlabuhlangene mo e leng gore am registered gona mo e leng gore batho ba swanetse ba ye ba lodge complain ya gore no monna o ka re bala ga a sa re berekela gabotse
a gonne gore o bereke mmereko malome ka kapa o tlo o bolele morenong o se ka tšhaba go botsa batho gore wena o registerile kae ke registerile le Mohlabuhlangene ke registerile le ba Limpopo ge ile gore ke na le problem batho ba swanela go tšhaba go tseba gore ba ya go lla kae ka nna a ke nyake gore batho ba lle ka nna ke nyaka go bereka mmereko ga botse batho ba thabe ene ga motho a ne le problem o dumeletse go tloa ga Moremi go tla go tliša sello sa gagwe and then re se latele re se šale morago ene ba ga Moremi ga ba sa se šale morago go ne le mo ba ga Moremi ba tlo repotong go so ka di 3 re tla be re le mo naganeng ka di 6 re tla be re goroša Magolo Tebogo Thobejane o tla ba goroga ga Matlala Lekhwelere ka di 7 re goroša Magolo Ngobeni Ryan wa phelang a phekola ka mehla ka kua ga Moremi o goroga Mokopane ye ya Mokopane ke tlo le botsa gore ke Mokopane kae gobane Mokopane ke naga ye nngwe kgolo ba gešo ka di 13 re goroša ga Napo go goroša Ngaka Lekganyane o tla ba goroša ka kua Majekaneng and then ka di 14 re ya go hlatswa dipheko ga Moyeng re o hlatswa dipheko ga Moyeng ka Tresteng Kgobokwane ka di 20 Koša ya ga Komane ke kua ga Ntšhabeleng le gona ke Koša ya phekolo ya Meropa di 21 mo e re Sunday e mpotša re free di 27 di 28 ngaka o bereka ka gae a gone mo a yang gona a gone Košeng mo ke yang 27 di 28 ke phekola ka gae matšatši a ke a badileng a dikoša ka mokana ga ona di 3 di 6 di 7 di 13 di 14 di 20 di 21 ke tlo tswa ka gae ka 10 balwetši ba swanetše ba tsebe gore malome ka kapa ge ke ya phekolong ya Meropa go ba le batho ba e leng gore ke na le appointment le bona ke ba beile kua ba emetše nna the whole day ke bolediša ke lebaka la gore ge ke tloga ka gae balwetši ba kwa bohloko gore monna re tswa kgole o a re tlogela na ke tlo ya go bona ba le ke ba beile nku le baka shili ke ne le appointment le bona ba tlogetše mabaka a bona mebereko ya bona ke tlo ya go bona re bile le kgalemo e kgolo ye e leng gore jwalo ka mangaka ga Moremi ba re biditše ba ga Moremi se ba ga Moremi fela a bute o tloga e tswa go bitša mangaka mabedi a mararo a ka ntla Magolo ba tlile ba re kgalemile ka taba ya nako ene ge o kgalemile malome ka kapa santse o bolele nnete a ngaka Moremi o tlo fihla ga goroša ga bolena o fihla ka 11 exactly 5 o'clock o Koša ya tšhaya a ke skirela gore balwetši ge ba tlile ka tšatši la go wa Košeng ba amogele mothuši wo ke tlong go ba fa yena lebaka shili nka se ba fe mothuši wo a tlo ntshegišang ka batho nka se riski ka sejari yaka ka e fa motho e leng gore o tlo bapala ka yona ka mantšo mangwe Moroka motho wo o mošiago le balwetši kapa batho ba tlileng ba nyaka thušo o mo tshepa go fihla mo e leng gore o a tseba gore ga gone ka mokgo batho ba le ba ka tloga mola ba se ba khwetša thušo ka gona ke mo tshepa go feta go mo tshepa le kgono ke bolela ka le kgono ke tlogetše Magolo Ngobeni ka sejaring ke ile go phetha a mangwe a mabaka o berekile batho ba 50 something a le 1 nka se tlogele motho e leng gore malome ka kapa ke a tseba gore o tlo šala ntshenyetša ka gare ga sejari a re gopole gore ge Ngobeni a bereka mo re na le abuti Karabo a bereka mo ka morago ga abuti Karabo re na le mosadi o e leng PA a lebeletšeng dilo tše ntongwe le nngwe ye e diragalang ka mola ga Moremi so mmereko wa ka mola ga Moremi go balwetši ka mokana ga bona batlang ga Moremi re o bereka ka tsela ye batho ba ukwešiše ge motho a tlile ga Moremi a tlile go consulta a hloka Moremi o tlo kry-a mothuši wa Moremi ke na le meeting le bathuši baka before re ya go bereka go sasa re dula fase ka fiwa report ya gore maabane ke berekile mmereko moso kwa fihla mo e leng gore nna ke le ngaka Ngobeni tše a ke di kgone ke tšere di reporto she di tsona ke kgopela gore ngaka ye o e tšwetše pele gonne batho ba ke ba tshepišitšeng go ba founela ka lebaka la tše e leng gore be eno ba tše dintšhi ke ile ka palelwa mare ke sa tlo ba founela ga botse ke dutše fase ke ba boditše le bona re bereka mmereko re ya kwana re le so re sekele re ya kwana malome ka kapa re sherelana mmereko ke lapa le ke le berekile fela go tloga mo go akua go nyakega phekola Meropa department re fa malefo o mpotša re batho ba tlotla neng kae ke ba ga mang ka kgona go tseba kgona go botša papa a kgona go phasa so
gore batho ba swanetse ba tsebe gore ge ba ntlhokile batho ba ke ba sheileng ka gae a bana right ya gore ba shale ba bapala ka sejariela mmerekola le nna ke o bereka ke lebeletse ke ba bangwe ba ga Mremi a ke nnoši ke ne borangwane ke ne bommane ke ne boragadi ba ba lebeletseng plekela ke lapa le lengwe e leng gore go le lebeletse o ka re batho ba ka mo e no ba bana ba nnoši mara godimo ga mmereko wa bongaka a ke nnoši no le ba gešo ba gona kua ga gabo mme ba sa le gona ba sa o lebeletse ke kgone kry-a go berekiwa kua gae go no ba le mogala bo mongwe ano ba dutse mola e le malome o ka se molemo gore ke malome o lebeletse nto ngwe le ngwe ye e riagalang ka mola gare ga lapa lela la ga Mremi if go ba le phoso e diragalang nna ke ya go e sekela phoso gore ye a re kwane mo go riagetse jwang right Professor Mremi dilo tša go swana mohlomongwe le bo metsi dikoloi manyalo bahu wa thekga dikoloi metsi manyalo dikoma dinaga re ya di bereka malome ka kapa go gore motho o swanetse go tseba gore property e ya šireletswa the most a šireletse property ya gago o tlo ba le problem koloi ke ntongwe ge motho a fetšo e reka la mathomo santša e bege leboga motsotso leboga badimo ba geno ge ba kgonne go kgetha ka gare ga batho ba ba seneng le tsona badimo ba go fa yona ba leboge go fetša o išireletse koloi ye wa etšea o iša gae a ye go kgatla batho ka mokana ga bona o ka seno re koloi ya ka e tla šireletša ke modimo le moloi ga a go nyaka gore modimo nthuše ke kreye motho ene o tlo go kreye so gare modimo nthuše a kreile gore ba le mola o bofile ka pheko tše thata go palela gore mola baloi ba ba tsena so property ya šireletswa le mmele ka bona o swanetse o thege malome ka kapa go ne le batho ba banke ba di-business a bane seriti ge ba tsena ka mo ba oile seriti le ga a bolela o ne o bona o ka re go ne o bolela ngwana ba no nyatša ke motho o mongwe le o mongwe le o mongwe le o mongwe le o mongwe lebaka keng lebaka ke gore batho a ba kreye dipheko tše e leng gore ke tša maleba tše e leng gore di ka ba šireletša ke bereka mmereko so ke mo di-Facebook ba kgone nkgalema boa botikeni ba re no ye a se yona ye re a itloša re bereka mmereko re swarane so Moroka maloba ka September fa o be a keteka mengwaga e 15 a le ka gare ga bongaka ka gare ga mengwaga e 15 Moroka ge o gopola kapa o no be o nagana o ka be o thwasitše mathosana makae ge ke nagana mathosana ra thwasitšeng they are more than 3,000 something ke ba bantši be ke sa bolela ebile le bona le gone normally ke na le group le mathosanaka and then re ne nako ya go fana maele re ne nako ya go bontšhana ka tše dingwe a ke motho ola wa gore ge ke thwasišitše motho ebile nambile nda le yena re feletšane ebile re tswele re tswane a ke dume go ba le ntho mokhutong lebaka šedi lona nna kwabela ya ka e robetše ene ke ya tswa ke mmolokile ke tseba mo aleng ke duma gore le nna mohlang ke robala ke boloke ke bana ba ene go bohlokwa gore go bana ba gago ba go ba thwasišitšeng ba be kgausi le wena gobane di-challenge tše nna ka gatlhanang le tsona ba di bonang ka bontši ba ne go makala gore ka gare ga di-challenge tše di so ngaka o tswa jwang ka gare ga tsona because ke tlabe ke le gona ke le tata go bona ke tlo ba botse gore no ke ile ka tsena ka gare ga challenge ye gore o tswe o swanetse o dire 1 2 3 4 ene nna malome ka kapa ke motho o mongwe wa go bereka mmereko ke sherelana le bana baka a ke alafe bolwetse ba monagano a ke thuše batho go tlogela di-drugs go na le bana ba ka ba e leng gore ba bereka mmereko ba specialize ka ona normally ke a refera ke a ba fa balwetse ba e le go gore ke department ya bona and then le ngwana ga e le gore go ne le diphoso godimo ga mmereko re ya ba bitša ra ba botsa gore 1 2 3 4 le e dira jwang a e diriwe so se bohlokwa ke gore batho ba swanetse ba tsebe gore se bohlokwa gore dilo di loke o swanetse o diragale eng maele kapa go lemoša batho mohlomongwe ka di-symptoms tša ge motho a thoma go tshwara ke badimo kapa motho a ne le badimo ke eng le eng ye motho a ka kgonang go bona ka yona gore norman mara ke ne badimo gabotse badimo sa mathomo malome ka kapa mmeleng wa motho ba bona ka kudumela o ba le kudumele ntši badimo ga ba etla godimo ga mmele wa gago sa mathomo ba go tlela ka phišo sa bobedi badimo mo go wena
ba tlo go tlela ka ditoro o ya o ka sepela o topa dipheko o ka bona metsi ya mantši maraseng a ditšhila ya a maskolo ya a maskono o tlo bona dikgomo o tlo bona ditaola o tlo bona o le dithabeng o ka lora o fofa bontši o lora o le sekolong o tseba gore ba le mo ke ne le badimo and then badimo ba fapana ene batho ba swanetse ba tsebe gore badimo ba na le phapano re ne modimo wa tšhupe modimo wa tšhupe ke modimo wa go rutwa dipheko le dihlare modimo wa tšhupe gantši motho wa go bona gore ke ne le modimo wa tšhupe o lora le thabeng a romiwa thabeng ene a ya go yapa sehlare a boa le sona ga a tsena ka gae go tlo tsena motho mo a re ke bolaya ke teng tšhupe e tšea sehlare sela ya piela motho ola efa motho ola teng yela ya gomola ge o ne modimo wa tšhupe o itia ke hlogo ya go gana go fela modimo wa gago o nyaka go bona o bolela badimo ka gare ga nako ya gago letšatši ka moka ba ne le nako ba nyakang go bolela le wena okay the main problem ya batho ke gore ga ba tsebe connection ya bona le badimo ba bona go ne le batho ba bangwe ba connecta le badimo ba bona ga ba ne ba nnoši go ne motho o mongwe gore a connecte le modimo wa gage go na le košane nngwe go no re a iopelana nnoši o bo o bone bilantšha meogo so modimo wa tšhupe gore o ne le yena malome ka kapa o mmona ka go šala ka loto go tlala ke phišo e ntšhi go lora o le dithabeng go lora o rutwa ditaola re bolela ka modimo wa tšhupe ngaka ya go bereka ka dihlare le ditaola ba bangwe ba no go lora manaka leruiwa le lentšhi re bolela ka modimo wa tšhupe modimo wa metsi o e leng gore o bereka ka metsi re na le modimo o ba mmitša mondau re ne modimo wa sekereke batho ba babedi ba ga ba swane ba fapana modimo wa sekereke o bereka ka dinoka tša go fapana mmogo le didiba tše di fapaneng o swanetše o tsebe gore wena jwale ka motho o wela kae ka lebaka la gore batho ba bantši ba gahlantšha mokereke le mondau ka lebaka la ditoro tša bona ka ge di nyakile go ya mo go teng motho ga a bona metsi ebile gore nna ke ne modimo wa mondau motho ga o swanetše o tsebe gore na o bona metsi ya mafe re ne metsi ya moela re ne metsi ya lagakwa re ne metsi ya phororo re ne metsi ya makopano re ne metsi a sephiri o swanetše o tsebe gore na godimo ga ditoro tša gago o bona metsi ya mafe gare ga metsi ya and then ga o kgonne o kuša gore ke bona metsi ya mafe ke mo e leng gore o tlo kgona go tseba gore wena o wela kae modimo wa sekereke o bereka ka metsi a didiba o bereka ka metsi kudu a e leng gore a phela a hlwekile le ya mašweu go swana le metsi a e leng gore ke a legaga modimo e leng gore malome ka kapa ke mondau o mo kry-a mo go neng lehlaka le lentšhi gona go na le thaba ye nngwe e na le sediba ka mogare ke legaga ke tlo e gopola gore ke e fekile ka go yona modimo wa mondau mo o yang go mo kry-a gona ke mo o yang go kry-a lehlaka gomme motho a yang go thwasa mondau o ya gore ga a thwasa re ya go e bitša gore mola o a go tšea lehlaka go ne batho ba ba thwasang meetse ba e leng gore ba thwasa lehlaka la boporofeta ba thwasa metsi ba go tuthuta metsi ba go tuthuta kalafi ya metsi nna mokgekolo wa gešo le mmamogolo wa bana ka kua gae ba tswa go thwasa metsi ba tswa go thwasa lehlaka la boporofeta kore ba tswa go thwasa seporofeto a ba bereke ka dihlare ba bereka ka metsi ko gore ba alafa ka metsi ba fodisa motho ka metsi fela so ge molwetse a tlile ka molagae a fila o ka re ga a nyake dihlare o na le right ya go bolela ndane mokgekolo o gona ka molagae o tlo mo thuša o bereka ka metsi ka lebaka la gore nna ke le moroka ga ke bereke ka metsi nna ka thwasa spostol ke nyaka go botsa batho nna ke ngaka ya setso ya go bereka ka marapo le dihlare mokgekolo wa gešo o bereka ka metsi mme wa mpelegang o bereka ka bana o bereka ka bana go thoma ge ngwana a belegwa go fihlelela ge ngwana a godile a etla go fihla mola go bo ma 10 to 12 go a kua godimo ba bereka ke mokgekolo wa gešo dihlogwana selwana kore
malwetse a bana ka kakaretso a bereka ke mme ka gae mogalabe tate ka kua gae o bereka ka go lata badimo o bereka ka badimo latela batho badimo go šupetša batho lebitla ke tše mogalabe ka gae tate a berekang ka tšona nna Moroka ke bereka ka kalafi ya malwetse ke bereka ka go phekola batho ka meropa ke tše ke berekang ka tšona bo matšwa boengenge ke dilo tše di berekang ka mang ka abuti ace ka kua gae okay onkwishiša o bereka ka matšwa o bereka ka tšela le tšela ke department ya gage ka kua gae ga itšedi masadi le bo mmamogolo ke bona ba welang ka mo thokong ya sporofeto kudu yena ga itšedi tšwa go thwasa le dipheko wa di tseba le dihlare wa di tseba mara kudu o rata taba ya metsi o e swarišana le bo mmamogolo so re fapane ka kua gae Makola re filwe fifi morefo o rena go a kgonagala gore motho a ka ya thwasong a sa tšwe komeng na go a kgonagala malome ka kapa lebaka ke gore go na le ditšo tše dingwe ka gare ga lapa la ga bo bona ga ba ye komeng ene go ne le badimo ba ba robetseng ba senkeng ba ia komeng go laola ke gore na motho ba go rieletseng ka ena o tswa komeng na motho wa go swereng o tswa komeng na nnete e no ba gore motho wa badimo o swanetse a ye komeng gobane ga a tsebe gore o wa go bereka ka go thekga dikoma ka morago na gobane motho wa go ntšha koma o tlo tla ga gore mona ke nyaka thušo ngwana ka kua o hlakahlakane o tsena jwang gobane o tlo ba ngaka ye e leng gore o eme gare o palela ke go tshelela ka mo ka gore ga o le ngaka o swantse o tsene mejako ka mokana ga yona so go bohlokwa gore ge motho a thwasa a ye komeng ka lebaka la gore ga o tsebe se badimo ba go swaretseng sona ya bobediši ge ngwana a thwasa o tlola letsoku la kalogo ya thwaso ka molao o swanetse go tlola letsoku pele la gore o tswa komeng a tla tlole letsoku la kalogo ya thwaso ka morago tabaši koma e bohlokwa go monna le mosadi go swana le thetho o ka se yapare o sa tswe komeng so ge o le mosadi o swanetse o phete segageni koma tša gong jala a di sa swana le tša kgale ke no ba di 2 weeks o feditše go pheta se badimo ba senyakang fela di ya ka tokologo malome ka kapa so ge o le ngaka gore o bereke mmereko ka moka ke gore o swanetse o tsebe ditaba tše ka mokana ga tšona a ke tsebe Moroka mohlomongwe re ka topa batheletše ba babedinyana ba bararo mohlomongwe go ka ba le se ba ka ratago go se botšiša gopola gore go ne le batho ba e leng gore ba bona ditoro kapa ba botswa gore ba ne le badimo e fela ka baka la go se amogele kapa lebaka la letšhogo motho o ne o bona o ka re gabotse go thwasa ke ntongwe ye e leng gore o ka re a ka se kgone o ka re mo go bona batho ba ba jwale ba e leng gore ba botswa gore ba ne badimo ba swantse ba ye go thwasa e fela motho o sa ganeletše wa tseba malome ka kapa ke rata go lemoša batho ntongwe badimo ke botate mogolo wa rena ke bokoko wa rena badimo ga ba bolaye badimo ga ba tlaiši badimo ba kgopela badimo ba nna ge ba re motho a ye go thwasa a ba re gore o ya go tlaišega batho lokollang dipelo nna ka kua gae malome ka kapa ke thwasiša so go thoma January ke na le logbook ye e leng gore ge ngwana a thoma a thwasa 3 months ke mo ruta dipheko ga a sware molwetse 3 months e latelang ke mo ruta dihlare ga a sware molwetse 3 months e latelang o bereka under supervision re ya mo lebelela re mo ruta go phekola molwetse ka ye motho re kgona go kwešiša gore ba le o ne ngwaga a le mo re mo fa motse ya gaga nnoši re mo fa balwetse ba gaga ba nnoši nna ngwaga o tlang motho gore a fetse thwaso wa gage ke ngwaga ebile ke kwešiša gore no o tla ba bona tšwelopele go na le motheletši mo 0648582771 mcrs mo moyeng hello le kae re gona ra lena bona ke Sara Bostafante re a leboga se Sara ke kgopela ngaka Moremi a nthuši ke na le ditoro tše pedi tša go fapa-fapana la mathomo re gona le kae re gona mama la mathomo ke lorile ke
ke le like meeting ke le kwa gae a re le meeting and then ke tloga ke bona bomme ba bangwe ka re ba bolela ka nna ba seba like ke mokana ke re ke a ba bona and then go tlogela mo ka sepela ke re ke a sepela ka wela ka metsing metsi a ntse a le kgausi le mmoto ka re ke lapeng ka ntle ga mmoto and then metsi a o be a le ditšhila ke a gapeletša ke re ke a tšwa ke a gapeletša ke re ke a tšwa mafelong ko goga ke something mara seo a ke se bone se ngogela go ngwa mo fasa le poto go na le nokanyana metsanyana manyane a sekolo go na le mosemo ka mogareng lebile a ngoga ya ngoga ke a ganelela ngoga mafelong lebile ke a kgona ke gapeletša ka tšwa a ke tšwa ke re ke a tšhaba ke hlakana le ngwana ye mongwe wa mokgausi le mogae ke re ke sepela le yena mara ke sa gate fase ke no fofa moyeng ke tšama ke ra ntshware ka letsogo ke fofa moyeng ke sa gate fase ke ge ke phagama and then e nngwe ya bobedi a re lokiše ye pele before ka ya torong ya bobedi o lorile meeting wa bošego ke lesebo ke boloi o lorile mama theeletša pele mama o lorile metsi ya ditšhila o goga ke selo ke sešupo sa go bontšha gore batho ba go gogela ka gare ga mokgwa wa maraga mo e leng gore ba nyaka go bona bophelo ba gago bo e tla go ema go sa bento e lokang o e tla go sahlela ke malwetši o e tla go ba le ditlhakatlhakano o e tla go ba le mokgwa o mothata o e leng gore ke wa poelo morago lesebo le go ra gore wena o swanetse o tsebe gore batho ba go rera bošego le mosagare ba rerela bophelo ba gago ba nyaka go bona ba go diela mapheko o palela ko go tswela pele toro ya gago o bontšha ke badimo sephiri sa go go bontšha gore o seba ke bomang hlokomela batho bao ene o napo o thome go hlokomela taba ya gore mama bophelo ba gago o na le leswisi ka gare ka lebaka la pono ye o gogang o gogelwa ka gare ga metsi ya maraga ke a leboga a re torong ya bobedi ke lora ke le kwa gae ke fihla kwa gae le gona ke bona bana ba abuti ba ka le mongwe ba motswala wa ka ba le ithu ke re ke a tsena le bona khwetša e le gore ba se ba ke re ke a ba lebelela khwetša e mongwe wa motswala ke hwetša gore ke mmone a hwetša gore ke mmone ebile o jewa ke hlong wa utama ge ke tšwa ke tšwela ka ntle re be re le ka khušing ke tšwela ka ntle and then ke hwetša ba mpontšha go gongwe ba re ke sehlare like mohlare ba o fefile o lo mošweu ba se kgatlile and then se sengwe ba se rile feine ba re go nna ba re ke ne sehlare se ke se se tlo go nthuša ke ge ke phagama o lorile eng mama go ne motho o mongwe ndistepile mo gannyane sorry okay ke lorile ke le gae ka gešo re le ka khušing go na le bana ba abuta ka ba ithu le ba abute mongwe wa ka ba ithu and then le ba motswalake ba dutse disofong ba di beile ka mo khušing and then ge ke nyarela ke tsena monyako go hwetša ka moka ba inamišitše difatlhego ke re mose batho ba ka moka ba bontšha ba seba ka nna ga ke tsene wa motswalake wa inama ga inamologare wa ntebelela o hwetša ke mo lebeletše o jewa hlong wa utamiša sefatlhego gate and then ke a tšwa ke tlela ke go kwata ke tšwela ka ntle ke re mose batho ba ba bolela ka nna ke tšwela ka ntle ke ema mo monyako ke ema mo monyako ke tšwetše ka ntle ke hwetša ba mpontšha sehlare like o ka re ke kwata ba e fefile le tšhweng ba se kgatlakgatlile so kwate ba e kgatlakgatlile and then e nngwe ba e rile feine ba re go nna ba re hlare se o sa pe o senwe se like tia ke se se ka go thušago ba mpontšha le phepa la pampiri e white ba re sehlare se se ba ka mo pampiring e so ke ge ke phagama toro ya gago mama e mpotša taba ye nngwe mo le ya kwana le bageno aowa lebakang lebile ke tšwile ka gae mama potšišo e rena lebaka eng le bageno kwa gae ba ka taba gore ba re nna ke motho wa go rata o dula ke nnotši ba re nna ke a ba naganela ebile ke ba sepelela dingaka ke a ba toro ya gago mama e mpotša gore ka gageno a lekwane
ene mpotsa re le a loišana ene ke toro ya gago e bontšha gore lena le tlo go batsana ka dihlare toro ya gago e šupa gore badimo ba lena badimo ba geno ga ba kgahle ke ntwa ye e leng gona gare ga gago le bana ba geno so taba ye ge e le so ka lebaka la gore lena le a latofatsana le bitsana ka mokgo e leng gore ga go nyakege ebile badimo ba go bontšha gore le tlo fetša le go batsana ke kgopela gore o mpolelele le ba geno ke nyaka go ka ga ya re sana batswadi re bana fela mama tama re kgopelang ke le theeletseng gabotse le fetoleng dilo tse di nyakegang a ba bolele ka batswadi ba re re boleleng le ba geno go era gore ke ba leng gona ba e leng gore le gona gone jwale okay ka gore go tsena monnoganong o tlo dia gore le tle le tšee nako e ntšhi mola gone le batheletši ba ba swantšeng ba tsena alright mama wa go bolela le bana ba geno la mphounela e le fetša go founa goba nna ke tšea dinomoro tša gago mo go sa ko founela bana ba geno ba o e leng gore wena le bona ga le kwane re ya go bopa lenanego la go thoma ngwaga le bana ba geno re hlola poelano ka gare ga lapa la geno re ya go tloša taba ya dingwangwarego tše di leng gona le tabeng kgolo ya go loišana ka gae ya go founa ga gago mo ko go nyaka thušo jwale thušo o e kry-ile lenanego la ngwago o yang go thoma tabeng ya tharollo mathata tseba gore re ya go tsena le lena le ba geno ka moka re a banyaka fa re tle re kgone go lefa thušo toro wa gago e re botsa re santse re go thuša re lebogile kudu mama thank you 064-858-2771 064-858-2771 mcrs mo moyeng dumela a re gona ra lena ke kgopela o hlaboše lentšu kgaetšedi yaka kgaetšedi yaka ke kgopela o hlaboše lentšu ra go amogela ya ke tshwenya ke ditoro la tsa go tshwana le gore ke lora ke kitima mo e leng gore lebelo le ke kitimang ka lone ebile ke feletsa ke tshosela godimo and toro eo ga e fete makeke a mararo sa boi mo go nna and then go tlogele moo ke lora ke le sekolong gafetsa a ke tsebe ke botsišitše moroka taba ya di-symptoms tša gore motho o kgona go bona ka eng gore o na le badimo o boletše ka tšona tšeo tša go dula ka sekolong o boletše ka go fofa mama o boletše ka dilo tšona tšeo bolang ka tšona go era gore o botšiša putšo e leng gore o iarabile motlho mo bo se wa theletša sealemoya ga ke tsebe mara a ka tsena mama tabeng ya toro ye o e bolelang ke hlalositše gabotse ka re toro ye o e lorang ke toro ya go bontšha gore o na le sedimo fela toro yeo a e re gore o nape o ye thwasong e ra gore o emele ba geno le ye go nyaka go tseba gore na badimo ba ba go bontšhang toro tšeo ba nyaka eng ke bomang ba nyaka go phethelo ka mokgwa mohuta mang sekolo se ba re taba ya sona ya gore se thome se swanetše go thoma neng o nkwešiša ga botse mama so wena arrangea le ba geno le tle ka gae ke tla ke le thuše ke le bontšhe gore dilo di sepela ka mokgwa mohutamang thank you aga ke tole le bolela taba gore le kgona le go khanthela batho ya ke le magašo a mantši ya social development ke hloka counseling so e no bele gore anke ke phumelela ke be ke bitša gore le ka kgona gore le counseling o tshwenya ke eng mama kapa o tshwentše ke eng ke dile ke ntšhinyana potšišwa ka e re o tshwenya ke eng goba o tshwentše ke eng ya mathomo ke go sebe batswadi ba ka bobedi ga bona ya bobedi ke go latofetšwa ka boloi ya boraro ke gore ke ile ka katia ga mmalwa o kata ke motho o mo tsebago wa mathomo ke be ke mo tseba ba bangwe ga o ba tsebe
o godile o dula le mang ka gae ka gore o kwagala go sa tse batswadi ba gago? mokgekolo wa gešo mmamogolo gore mokgekolo wa geno o ra koko sebelegang mama go ba papa? sebelegang mme. Ba re batswadi ba gago ba kae? nnete ke gore a sentse bampea fase bampotsa gore batswadi ba kae be ke no kwa gantšhi ge ba omanya gore mmago ile a tlhokofala bolaki sela ate ena ke dile ge ke re ke a botsiša ge ke thoma go tlhalosa bampotsa ge ke roga mme ge ke nyaka go tseba ka tate. Kgaetšedi, meloko le metswalle ya bo mmago la ke bo mmamogolo bo koko ba re mmago o tlhokofetše lebitla la gage le kae? re ile ra ema bitleng ra tlhoke re ile ra timela gantšhi re ya re boa na mafelelo ba ile ba ntšhupa lona mara ke ile ka ba le dipelaelo. So ge o re be le ya leboa o nyaka go re botša gore kokwago wa belegang mmago a tsebe lebitla la ngwana gage mo leleng? go ya ka mantšu a gage ee ba lebetse ka ge mme ga a sepela ile a motlhogela le mantšu ya gore le se ka lla ka gore le mo le re yang go ntse ya gona na ke mo ke ya go dula kae ka morago ga mojako na pile ba re go mmolotsa o ka re morago ga beke ke dira thotha ra tshephela mo na pile ya ba gona. Ke gopela gore o sware pene le pampiri ge moroka e tla go fa di-phone number mo o ngwale di-phone number fase a kere. Thank you ngwanesho. Taba ya auso moroka o kontšeele founu tša gage. Taba ya auso e ne dipotšišo o reipilwe seng ga tee seng ga bedi seng ga raro potšišo kore ba mo reipa le kae. A o ke mmotša gore batho ba ba mo reipileng o a ba tsebana ka gore a kere ka nako nngwe ngwana o kgona go reipa ke borangwane bo malome bo motswala jwalo. MCRS mo moyeng tumela ahera thobela le ka a re gona rra le ne ke kopa o tsisa bongaka Tobela le kae ngaka re gona le kae pa? ate ya no ke ntate maboa mo marapšane Tobela ke na le bothata ya ile ka ya fela natsoko ka quarters dilo tsa ka nke ke tsamaya sentle go padile ga go e tla kae? kore ile la re ke go tla go padile kgaitsedi ya ka family ya ka gore e tlo mpulela dikhoro. E bula dikgoro ka mokgwa wa go phasa go bina? Awa kore ko ntse ke le ko tele hona ne ba mpidisa mara e se gore ke a bina e tshopja go kwile ba yani ke tshwere dilo tsotlhe ke a fya mmelo maoto a ke a fya gore ke boelana ga ke itse gore nka ya kae ke mo mathateng maoto a ka tlhakatlhakana ene ke lora bakhalabe bakhalabe ba babedi ba ke ba lora bakhalabe ba go ba lora ba reng mo go wena? ba re ba nyaka dio tsa bona dilo tša bona o di gorošitše ka mogae dipheko dihlare ke tshwere ditao tsotlhe le ka masela le ka ditaola le ditaola sentse ke dinopa leano so ga o ba phasetše wa ba botša gore dilo tše le di nyakanšidi di gona ka mogare ga lapa? ke a ba botsa ke ba rare šidi ba mpotsa fela gore ke ya ka yaanong ke gore ke mo mathateng ke lelana no gantši ge badimo ba bolela so o swantse o tsebe gore go raya gore tate mogolo wago o nyaka dipheko tša gage tše yena a beng a di berekiša. ke ditšhere le mekotana a teng sentse ira ka gore ko malome a ka ile a gana ka tsona anong ka be ke dinopa mo nageng mo tseke from Gauteng tse ke tlhaga le tsona. Ke nyaka go tseba mopheko tša tate mogolo wago wa go swereng di kae gone jwale? ke tse ke dinopang tsona ditšhere ke malome aka o ganna ka tsona ka mogare ga dipheko ba ganne go topela pheko e teng? ke tse ke dinopa ka he ke dinopa mo strate le tse ntse ke tlhaba dipudi tse he ke gore ka gare ga mokotla wa ditaola go swanetše go be le pheko e tee goba tše pedi tše e leng gore ke tša makhalabe o e leng gore go swere tša go thuša go tla go berekiša dipheko tše o neng le tšona. Pheko tše o neng le tšona ka mokana ga tšona ka mogare ga mokotla wa gago wa ditaola di swanetše go tla gore
o tlo o di berekiše ka tsela ya go swana le e di swanetse di tle di bonagele ke pheko tše e leng gore wena o tla bo di tše di kua go tatemogolo gago o ka no ba le dipheko tše 20 wa ba le dipheko tše 30 wa ba le dipheko tše 40 fela ka gare ga mokotla wa dipheko santse go be le mokgwa wa dipheko tše e leng gore di tlo bonagela tšewe yaanong malome a ka o gana ka tsona ga nyoko neela tsona ge malome a gana o ria jwala wa botša badimo wa re malome o wa gana malome o gana ka dipheko tša lena o gana go nneela tsona then wena wa tšea pheko tša gago wa apea jwala wa di tsentšha ka mogare ga jwala wa di hlatswa ka jwala wa botša badimo wa re no pheko tša ka šidi tsona malome o gana ka tšela go fetša wa nyaka mohlatswa wa nyaka leilane wa nyaka mphoka dibe wa nyaka legatolodi wa tšea pheko tša gago wa di gatolola wa di bea mola wa di tšhala sneifu wa di tlogela mo legogeng di robetse ka mongwakong wa badimo ba kgona go amogela pheko tša gago ba tseba re pheko tša bona šidi tšona tšela malome o gana ka tšona bona ba tla bona gore ba bereka jwang ka malome ago okay dilo tše ke go boditseng ka tšona di nyake le mohlatswa o be gona o hlatswe pheko tša gago then go fetše wa di tšea wa di kgatla ka moka wa di dira taelo e teng then wa tla wa kgona go hlatswa dipheko tše tša gago dilo tša gago di a kgona go loka di a ba gabotse ka cause dipheko tša go swana le tšo di tlo go swariša boroko o tlo kry-a o ya go tšona di go ngena kore ke motlhatswa ke re motlhatswa le ke tlo tšea founu tša gago ke tlo go ngwalela tšona ka mokana ga tšona pa dipheko tše ke di bolelang mo o kgone go kry-a dipheko tša go kgona go hlatswa dipheko tša gago di tle di kgone go bonega di be gabotse o lekile ntate thank you 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela MCRS re gopola le boleleng godimo papa re gona ra lena awa nna ke re ke leboga maele go tsena ka di boletseng re leboga kudu pa re leboga kudu modimo a go fe mahlatse le mahlogonono dilo tša gago di loke di be gabotse ya go bane go ne ntse nngwe tshileng kgateletse ifono ke kwele ngaka e bolela le ge re le batho re fela re sepela re botswa gore seemo se jwang jale ke kwele o di bolela di latelane mo mmeleng wa ka ya kore boletse nngwe e šoro e leng gore motswalle o mongwe wa ka o tlile ile ke mo pakela ka yona mosegare ke re a ke kgone selo ke kwele o e bolela jale ebile ke ifodile ke leboga go kgonne go fola tatemogolo no ke lebogile thank you right 0648582771 0648582771 mutse community radio lana go lapitšeng tše kgolo Professor Moremi MCRS mo moyeng hello tsobe re kae rona ra le nna le nna ke na le ditoro tše dingwe tše mpe tše e leng gore a ke di thabele le gannyane and a di tle gafetša di tla nka no re gabedi ore ga raro ka ngwaga ke lora kore go na le ntate o mongwe o mogolo like ke motho mogolo and then go na le maswika a mantšinyana ka no re 4 or 5 and then mo gausi le ntate o go na le noga e a ke e bone ke e bona mo maswikeng nkare ke sepile so before ke tlo tshela noka ke a di bona ge ke di bona ke a jika ke re ke tšhaba nogela ke a jika ge ke re ke a jika ntatola wa emella wa nshupa a ke moko gore o reng ke no nshupa a fete o nshupa gona sowe šile nogela ya tla e ntita ka pela e ntle ka morago e tla ka pele ge ke jika ke re ke a tšhaba e ntla ka pele hao a ke boela ke lebelela morago gape ke lebelela ntatola ke kry maswika a le jwale ke dipili di a mfahla jwale pili tšele di a mfahla ke buša mahlo noga ele a šiona mogauso ene nka lora tora mohuta o ka osane ke tsoga mahlo a ka a le bohloko and ke kgone go spenda letšatši ka moka ke palela ko tswela ko ntle ka gore ke kwa bohloko mo mahlong letšatši le la mfahla toro gago ke a e kwa mama batho ba swanetše ba tsebe gore ka gare ga ditoro
noga ye e leng gore gantšhi badimo ba rata go tla go yona go batho ke hlwana o ka se lo repetla wa re o bona badimo jale no ba noge kgolo a ke e bone le gore ke ntsho ke e tala ke e jwang e nna le mebalana taba ya toro ya gago mama ge re bolela ka noga kudu mo ditorong re swanetse re lebelela gore ana noga ye ke ya dira noga ye ke ya badimo na a re gopole gore noga ka boyona e representa sera go na le noga ye e bontšhang gore ye ke ya badimo that's why ke re dinoga ka moka mo ditorong tša batho ga se dinoga ka moka tše di bontšhang gore motho o lora badimo toro ye ya mma ge a ka etela ke taba ye ya noga o a thoma o riang wa hlakahlakana nna ke bola ke matlho o bola ke mahlo badimo ba gago ba fetola lo tšele ba sepile go na re gone nto e tee mo go wena e ba fahlang and nto go ka se ilokiše o tlo ba le bothata o ka kerekeng ka kerekeng ya gone nto e tee e ba fahlang e hlokomele mama a re nyako bolela dikereke ka maina mara gone nto e tee e ba fahlang e hlokomele e nyakišiše le ge o ile mo kerekeng yeah thank you 0648582771 0648582771 MCRS o mo moyeng dumela MCRS dumela Tobela Mr. Kakapa Tobela tete Mrem ka mo Tobela ke sa ya go botšiša mo gore taba ya ditoro le taba ya dikgateledi di fapana jwang toro ke selo se se tlang o robetše o te ponang o le somewhere segateledi ke ntwela e reng ge e fihla mo go wena o kry-eng o palela le ko go shifta letsogo ke segateledi seo ene gantši segateledi se tla ka mokgwa wa thokolosi e le ge e nyaka go bona e go tsenela ka mokgwa wa gore o roba le kobo e tee le yona ka mokgwa gore o be le thobalano gare ga gago le yona ke mo gantšhi tokolosi e reng ga e fihla e go gatelela gore o palele ko go mova e berekane le mmele wa gago e fetse ka wena okay a ira le go le nyako o itse dikgateledi le ditoro di fapane go ba ka re ke na le problem ya go tshwara ke dikgateledi ka re ke robetse gore ke sa no tshwara ke boroko nje ga nyane ka mo ke bona ka re ke a lora gore ke bona dilo tše dintšhi tša ka re ke moye mebinyana mara ke bona gore ke lore ntwe ka re ke a e bona life so ntho e santse o e hlokomele because normally room ye e leng gore ba tshwenya batho ka yona ka digateledi e ba le malepu so di go ya o kry-a go ne le spider ka mo kamoreng o tlo ba le bothata bo bogolo ba digateledi dilo tše wa di nyakege ka mo kamoreng gobane ke tsela ya dira ya go tsena ka gare ga kamera ya motho so taba ya segateledi a se healthy santse re go thushe se kgone go tloga mo go wena gobane ntho e ka feletse go bolaile se a bolaya segateledi baloi ba kgona go gama ka sona go fitlhelela ba fetša ka wena ka sona segateledi seo so santse re tle re go fe phekwa gona okay thank you Danko 0648582771 0648582771 Kakapa Radio MCRS mo moyeng dumela hello le kae a re gona ra le Katrina Moabela re ya leboga Katrina nna ke founetse ke ngwana maloba o se ba sa tšo mo hira mmerekong mo a berekang gona o re o maketse foroga a tsena ko mmerekong managera ga ga mmiletša ka ofising a mmotša re go na le mokgekolo mo mo lorile a mmotša re wae a mo hirile na kore ka mokgwa mokgekolo ga a kwešiše taba ya go hirwa ga ngwano a kwešiše taba ya go hira ngwana o mmotša re wae o mo hirile na bana ba rena ba dutše motho o moraka a tsena ka moswana ekwa e le manager e le managera a bona mokgekolo a mmotša ka mokgwa re motho o moraka a tsena ka moswane rena bana ba rena ba dutše wena o a mo hira
ka pela šireletša ngwana gago go ra gore mo mmerekong ba tlo mmetha ka molekwa gore a be le phoso tše nnyane a feleletše a sekela dilo tše ngwana a sa di tsebeng nto mama ke pontšho ya go bontšha gore go ra gore ngwana wo o ile go tsena mmerekong dira di a thoma di a tsoga maatla dira di a thoma di a monaganela mano mabe dira di a thoma di a nyaka go bona ngwana wo dilo tša gage di senyaka ka moka bona ba kgona go bopa toro ba e romela o tsebe gore go motho a se ditoro ka moka tše di ka tlang ya ba nnete go ne toro tše dingwe ka kapa baloi ba kgona go di hlama di tle go wena e kwa ge ba lata manager ba re raka motho ka mo ga a nyakege bana ba dutse gae yena motho le mohirile bang go ra re ngwana wa mme ga ka se mohlokomedi mmere kwa gage o tlo fela mo phethele ditaelo mama go kgone go tla ditoro tše di botse go manager wa gage gobane ge ba šetse ba mo senyetša go manager go ra re go baloi ba bane le maatla gobane ba kgona go tlogela ngwana ba kitimele go manager gage so ngwana o hloka ditaelo mama o mphonetša alla ga bohloko le nna se ke lale ke robetse ka mokgwa ba mphonela ka gona alla re gape mma ke tšhogile tabaše yona e tla ka gae re go fe ditaelo le romele ngwana a kgone go loka mo a leng gona a kry-e thuso mama go lla le dutse ka gae le ka se thuše ke selone ditaelo di gona modimo o re fa pula še yona e botse ya medupi ye e leng gore dihlare di a mela e tla riele ngwana ditaelo wena o pelo wa gago o kgone go lokologa go fitlhelela le yena e tla a kry-a leafi ka nako e right and then dilo di loka di ema gabotse ya re tšhišetse ngwana mama tla kry-e thušo re bone gore ka bereka jwang ke a lebo thank you 0645827710 mcrs o mo moyeng thumela le kae a re gona ra lena nna ke lorile magela go mamane gore a mabotse a le right a eme gabotse ka tšhimong ya ešo mara a omile ka le go mola o senke ke ra go ngwarisa sale o ria bjala neng o e fa bagalabe mogala ba gešo ke motho a kereke ga re diriale ka mogae badimo ba geno ba omile go oma mabele gantši bagalabe ba tloga ba omela ba tloga ba ria jwala ba teketletše bona mogala ba gešo kgopela mokgekolo go motshepang wa go tseba go dira jwala ba kgale ba mabele ba go omela a go riele jwala badimo ba geno ba omile ba nyaka go go fa dimpho o ba phase go fetša o tšee matšatši a kilelo o fetša o ye kerekeng o ye tumelong ye o e ratang o file le bageno gore dithapelo tša gago go di rapela ba di tšee ba di še mo go swanetšeng lo tša gago di ya go loka ka mokana ga tsone e re ke botsiše mabele a se mabele ale a mabele ke mmedi ke mabele a majwang mmedi ge e le gore ke tseba mabele a komelo a e leng gore be ba berekiša le mmedi ga o bona lebele wa kere wa bona mabele wa bona le ka tšhemong le mmedi matlhaka wa bona matlhaka a mmedi a bopile mmedi o omileng ola wa go tswa masu a kere ona o mošoro ba o tšhile ba bopi bo botšho ya badimo ka mabele le bopi ba go bontšha gore a o bolele le bona ba go bontšha gore go o palela ko go bolela le rena ka jwala riele mahlatswa leselo ke bopi bo bo hlakanang le metsi o bolele le rena ene re gopole re jwala o ka se borie bopi bo se gona ene bopi bo tliša ke mabele so go bona go ne le komelelo ya mabele mogala mo badimo ba ga bo ba mmontšha gore o re bolaiša tlala a o bolele le rena then o a kgopela tše di botse re ya go fa buang rena re le medimo wa geno re nyorilwe gape re gopoleng gore batho ba le re ba beang ka mola dirapeng ke bore a golokhuku wa rena ba ba gotšeng ba ija magobe ba phasa badimo ba bo bona ka mabele a e leng gore a re hloletše bopi re kgona go tšhela metsi ra phasa so mogala boa gašo o hloka go phasa badimo ba gabo kang ka mahlatswa leselo go ba riele jwala gobane dimpho di gona ke tše di tšhibanya ko mofa tšona fela ba ka se mofe malome ka kapa ba nyorile so mogala ba gešo gopela mogakolo wa go tseba komelo a go riele jwala dilo tša gago tlo di bona di tlo loka ka morago ga matšatši a kilelo tekele kerekeng e re ke botsiše jwale go tsena matšatši a makae go diriwa gore bo boloke bo be right ka gore ne ke planna gore ke nyako kopantšha family ka di-one ke ba direle moletlonyana ba kopane mara ne ke se mo planeng ya jwala mo
yaanong di-one ke bona ka re ke gausa ke tse botsa mokgekolo a go riele bona ka pele o tla bopipa ka kobo bo tlo kgona go bela nyaka motho o mo tshepang a go riele bona go sasa bo bonnyane ba ga botse bo ka kgona go bela wa kgona go phasa mogala ba gešo. alright ke le boa maelao. Thank you warra. Moroka ba sa tsena ba theletše ba sa tsena nako ke yona ye leng gore e ya balatola e fela ke thabela gore man le khone le re ba tšere tloga re ba tšere le khone ino e apeiša Moroka o e apeiše ge o fetša ke moka o ba fe di-phone number mo e leng gore ba ka founela ba tlotša ba roka gona go botšiša se ba ka se botšišang le go hwetša thušo ka baka la gore ke kgahlile ke taba ya ge o re o boletše le badimo ba geno ba tloga ba go file taelo ya bana ba sekolo le ya batho ba go marketa prof ba maele ya ka ge ke tlaleletša polelo ya gago motho a se ka raua nna ke a bereka ke gabotse go ndwale ga a le mogae prof o phela le batho o swara batho ka matsogo o šetša a file ba bangwe ditšhelete so go ka diragala gore ga a boela morago a fihle ku a tla ba re le makgowa mmereko o fela jwale ke mo motho a swanetšeng a re ge bommakete ba ya go nyaka ditaelo le yena a tle a nyaketša go šireletša mmereko wa gagwe o e tloga o e bea gabotse malome ka kapa batho ba tlile gae ba phetha ditaelo bangwe ba tlile gae ba tletše menate ka morago ga menate ba ba theile ba bereka ka metšhini e bogaleku ba bereka ka dilo tše dikotsi fela ba sepela ba se ba ditšhireletša bangwe ba tlile ka dikoloi di nyamišitše batho ba di tšere mehlala mo o boela le yona morago ge e fitlha kua ya senyega wa go itia ngwago ka moka o berekela go lokišana le yona ge di re december tša ngwago tlang ge o e tla mo ya go iša ya go tšeela bophelo batho ba swanetše ba tsebe gore ge ba tlile gae ba ba file tšhantsha gore ba titšhireletše go fetša o titšhireletša o tekele mo o tekelang gona ke nyaka 100 ya batho ba ba sa berekeng ba tle ka gae batho fela ba ba sa berekeng ba tle ka gae ba tla ba kry-a ditaelo ba ye kgone go ya go fola ba ye go kry-a mebereko dilo tša bona diloko only 100 ya baswa ba ba sa berekeng ba fa ditaelo ba ba phekola ba bona gore mathata bona ke bangwe ba thibile ke medimo wa bo bona ka lebaka la go se tsebe ge fela ge ba ka ya go phasa ba go bolela le badimo ba bona dilo tša bona di oloka ke ne mathasana santše a enyokong ka mmatšhe ge batho ba ba tlile kua gae 100 o molo mongwe o tlo bereka ka mokgwa ka kgonang batho ba ba tlo kry-a ditaelo ba kgona go fola ke nyaka 150 ya bana ba sekolo ba ileng gore ba te tseba gore malome ka kapa ba rata go tsena sekolo fela go ne le tše di ba šitišang ke nyaka batswadi ba bona ba ba tliše ke na le mathasana a jeleng nyoko a tlo ba thuša bana bao ba tloa sekolong ba sepela ba thušegile dilo tša bona di a loka di a ba gabotse ke donation ye nna ke ntšhang bale ka Moroka go thuša bana bao se ke se kgopelang go batswadi se se sona ke kgopela gore ge ngwana ba montšheditše ditaelo ba make sure gore ditaelo tšeo di a phetwa gobane ge ba e fa ngwana ditaelo ngwana a fihla pela di lahle ke tšhelete ditaelo tšeo re di reka ka tšhelete ye ntšhi re kgopela gore motho ga a kry-ile taelo a e phetha e fetše tene dilo tša gage di kgone go loka di sepele gabotse go na le mokgwa o mongwe wa bana ba rena ba ba lekang gore ngwana a gane go phetha ditaelo gore sa gage a berekele go feila sekolong sa gage a palele ko go bala dibuka sa gage a berekele go dula khoneng a dula le masogana sa gage a berekele go na le leswika le lengwe o no kry-a batho ba dutse ka go kgobokana o bo o bone gore ya lela leswika batho ba le berekile gore bana ba ba no kgobokana mola ba fane maele a e seng a nnete ba fetse ba dira dilo tša go tswa tseleng go ne leswika le lengwe o no le kry-a le le mo khoneng goba le lengwe o no le kry-a le le mo tseleng ke kgobokano ya bona fao ko gore batho ba tseba gore santse re tlogele mmereko ka gae ba go kgobokana leswikeng ke bošego ba bua ka gae ge batswadi ba re apeyang riang ba roga batswadi ba bona ba roga bosesi ya bona ba roga boabuti ya bona ba tswa kae ba tswa ko leswikeng ba tlo tšea mokhokga leswikeng ba tlile le ona ka gae ba itea ngwaga ka moka ba dula leswikeng so tabe ya go dula leswikeng fogang leswika leo wa le bona gore le berekilo le ya go diba mo bophelong ke lepheko godimo ga bophelo ba gago le tlogele 8 and then dilo tša gago di tle di kgone go loka di be gabotse motheeletši wa motse community radio station batswadi ka gare ga malapa le ya tseba gore bana ba lena ba dula maswikeng ba dula mabreaching ba riang fao batho ba ba iteile ka moloko o mogolo wa gone gore ba no kgobokana fao go se ka ba le tšwelopele godimo ga bona bangwe sa bona ke gore ge ba tsoga jwale ga boa mowa o tsena ka kamoreng furugo ga alole wa tswa
wa bua go ne le bana ba ba malome ka kapa ba ba berekile ka moroko wa bua la Basotho a gone mo ba yang gona a gone nto ba ka e dirang batho ba ba khile ba loi ba ba captureile santse re ba ntse ka mogare ga mabotlelo a ileng gore batho ba captureile ka ona ba maphelo a bona gone go tsamaya ka ke ne nne tara gone ngwana wo modimo a kanya ka gore a bele ka gore a tla sokola a gone gore modimo a ka go tlisha mo lefase malome ka kapa gone mebereko meka gone di company tse ka a go tlisetsa gore wena o tlo sokola tlogelang go dula ka gae le balabala e banna ya maemela maphelo a lena ene taelo ke ntongwe motho a ka se phete ga teng go sa lo tsa gage dialog pheta ditaelo bo kgotsofale mo ileng gore le moloi wa gago thoma go kwa bohloko ba bangwe ba nna boledisang badimo ba bolena lo tsa lena di bulega dimpho di bulega batswadi le dutse le bana ka mo gae bana ba ba iteile gale gore ba gane go pheta ditaelo o ka se dule ka gae le molwetse o mmona tsia molwetse o mo iswa mo go swanetseng a kreye thuso dilo tsa gage di loka ke nyaka bana ba ba 150 ba ileng gore ke ba sekolo ba nyaka go tsena sekolo ba tseba gore ba shitantšha ke dira after 150 ke a tswalla ba batlang ba thoma go patala ditaelo gobane ke rekile dihlare tse ke tsebang gore di ya go feleletša ile gore di ya go accommodate bana ba 150 ba ileng gore ba tlo kry-a thuso dilo tša bona di kgona go loka ke nyaka 100 ya batho ba ileng gore ba maketa ga ba hwetše mmereko batho bao ba tseba gore ba sepela le maswisi dithokolosi batho bao ba tseba gore ga go ne nto e lokang mo go bona ke nyaka batswadi ba bona ba batliša go thoma go sasa go fitla ka di 10 ke berekana le batho ba ke ba botsang is 250 ya batho ba ileng gore ke ba ntšheditše ditaelo ba ya go fola dilo tša bona di a loka a re gopoleng mo ke nyaka batho ba ba iteileng ka difola ba bolang ka kua gare ga lapa la ga Moremi ke na le batho ba ba thušang magagešo ba ileng gore ba kgona go thuša le ka difola le ka eng ke ne mokgekolo wa gešo o e leng gore o ka mo go mangaka a setšo ke medical doctor o tla kgona go re thuša ka gore fa maele mola le mola le rena re le gare re swere ka tlase ga gaba rena re lekolola melekwe gopolang gore ba go gatiša sefola mo loto le bole o bo dipotšišo gore go diragala eng and then le feleletše e le gore o tsena ka gare ga dipetlele dilo tša gago di ba boima a re thušaneng dikalafi ngwago o tlang wa kua ga Moremi ke nyaka go bona batho ba fola balwetši tlogelang go ba swara ka magaeng ba tšešeng ba kry-eng thušo re boneng gore re bereka jang gore malome ka kapa ke leka ka matla ka mehla ke lekile go nyaka mokgekolo o e leng gore a ka re thuša lefapeng le e leng gore le nyaka tša sekgowa ke ne mokgekolo wa gešo a berekang ka sekereke ke ngaka ya setšo ye e berekang ka setšo ge re ka kgobokanela molwetši re le ba bararo modimo a tliša mogau ka gare ga dilo tše e leng gore no re tla be re di hloka goba ditaelo tše re di hlokang ke ne nneta gore motho o tlo fola so batho ba seke ba tšhaba go tla ga Moremi ba nyaka maele motho a nyakang tabeng ya sekgowa re go referela to the right person o re tsebang gore o tlo kgona go thuša motho a kgona go thuša ga ba gabotse go nyaka ka sekereke re ya go refera ya sekerekeng o tlo kry-a thuša go nyaka ngaka ya setšo ke gona mo a re kwane gabotse Moroka tabe e kwagale gabotse tsebeng tša batho ba seke ba tle ba tsame ba re tshwenya mo re sepelang 150 ya bana ba sekolo ba ba nyakang go tsena sekolo 100 ya bommakete ya batho ba ba sa bereking ba maketang ba nyakang go kry-a mebereko batho ba 100 ye ya batho ba ya bommakete le 150 ya bana ba sekolo ba buka mo kae bana ba ba sekolo le 100 ye ba ya go buka mo go founu šiona e bile go potša gabotse go mpotša ka founu ba ya go buka go 071 398 1508 071 398 1508 founu ye ba go kry-a mma Moremi mo go yona ke mma go tišetšo go tlalletša mo Moroka gannyane batho ba tsebe gore lebelo ke la motloga pele ge ba re ba nyaka 150 ya bana ba sekolo o mongwe a tsebe gore ga a ka tla tšea nako o kry-a go tletše ene ge go tletše a se ka tla nagana gore ba ga Moremi ba mo tswalela ka ntle ba gana go mo thuša ke nnete fela malome ka kapa ene batho ba swanetše ba tsebe gore re preparile re ne dihlare tše re tsebang gore tše di ka kgona bana ba baso tše di ka kry-a ke bana ba ba nyakang mmereko ba baso re a tseba gore batho ba ba tlo tlang ba go nyaka mmereko re ne banna ba ba sa berekeng ba leng ka mo metseng fela ge ba ka dula batla ka morago ba tlo kry-a ditaelo di fedile ne ba tlo thoma go tethekela ditaelo batla ba re batho ba ba re boditše taba ba letabela e sa le ka mogolo exactly ka di 10 ke a itswalela
re thoma go tswela pele ka tše dingwe dilo so ye re ile ge re dutse ke na le bagekolo ba ka ba babedi le nna ba re no a re thušeng re ka dira eng ka re no nna mpotseng go re direng ba re no a re ntšheng dikalafiši di tsone ke nyaka batho ba 5 ba e leng gore malome ka kapa ba jwa malwetse ya bona a related to le mokgwa wa sekgowa nke batle ba re bone gore ka ria jwang le bona ke tlo ba alafa ke ne le ditlhare tša bona tše e leng gore nka ba alafa ba kgona go ka kry-a pholo ke nyaka motho wa tshwanyang ke thokolosi ke nyaka banna ba 5 ke nyaka basadi ba 5 ke nyaka go ria testimonial ke ne setlhare se sengwe ke tlo se kry-a gole kudu malome ka kapa se ke tsebang gore go ka se berekiša ka thokolosi a gone gore ba re ka bua mo go 5 ya banna 5 ya basadi ba ba tshwenyang ke tokološi 100 ya bommakete 150 ya bana ba sekolo ke go kwele profeng ke o bušeletše nomoro ela ya go buka gape nomoro ya go buka ba gešo is 071 398 1508 or o ka founela 079 170 9862 ge e le gore malome ka kapa o ne le bothata bo bogolo o nyaka go tla ga Moremi ke nyaka go thuša batho ba ba tswang kgole re ya buka ka mola ga Moremi fela buka o tseba re o tswa kgole o fihle Forego ka nako e batlong go fa go 060 959 0303 060 959 0303 or gona mo go di-number tše ke di badileng tše tharo ge o ka di letšetša ka moka wa bona difounu tšeo ka moka di sa swariwe o tlo re ngwalela email ke ile ka e bolela ka re ke drmoremi3@gmail.com drmoremi the number 3@gmail.com ke mo le tlo re ke re yang gona magageshu nna ke lebogile kudu phatlo mošo le diatla ke leboga malome ka kapa batheeletši ba motse community radio ke leboga ka kua dikgokaganyong tša leago le tseneng gabotse le kgaoleng ngwaga gabotse ba geshu le seke la go batšana ba le ya mafelong a boithabišo thabang le seke la fitlha la ria dintwa ba geshu ba ba swereng digobatši ke kgopela le ditlogeleng ka gae le yeng go teketla le bueng ka gae le bolokegile modimo wa lešoko wa lerato modimo o mogolo o re morapelang a lefe mahlatse mahlogonono dimphokokeletšo wa matšatši a bophelo mošate ka nnete re a leboga professor Moremi re a leboga motheletši go le gausi mo ka beng re theleditše o le gona ka 96.3 FM le gona ka fa le letlakaleng la Dr. Moremi la Facebook re a leboga nna ke nna morwa motšha maubane ke tšwele twene inhliziyo yami iyabalabala uma sengikhumbula inhliziyo